Flimkien nemmen li nistgħu naslu biex insibu soluzzjonijiet li jippermettu li online in-nies u l-kumpaniji ikollhom il-protezzjoni neċessarja, il-privatezza taċ-ċittadini tkun rispettata, iżda fl-istess ħin issir ġlieda kontra l-kriminali li jaħsbu li jistgħu jaħbu l-identità tagħhom. Dan qalitu l-MP Roberta Metsola waqt dibattitu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità online magħrufa bħala cybercrime. Metsola li hi l-koordinatriċi tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-kumitat li jiddiskuti l-ġlieda kontra l-kriminalità spjegat kif matul is-snin il-kriminali, inkluż dawk online, saru aktar organizzati u dan għaliex sistemi li nħolqu blan tajjeb li jgħinu lin-nies qed jintużaw b'mod ħażin u jiġu abbużati. Now, with the increasing number, nature and gravity of cybercrime, with the increasing prevalence of the dark net, we need more and better coordination between member states at international level as well as with the private sector to protect EU citizens, companies and our critical infrastructure. We need to ensure that our law enforcement authorities are provided with the necessary tools, resources and staff in order to effectively investigate and prosecute cybercrimes, and that this is done in full respect of fundamental rights and privacy expectations. Roberta Metsola temmed b'appell biex l-istati membri u l-assoċjazzjonijiet f'dan il-qasam jingħaqdu flimkien f'din il-ġlieda kontra l-kriminalità online. We have to work together and of course we need Europe